Welcome to Gaisan Dabi Channel. Aku capek teman-teman, dikejar Sirenhead. Sirenheadnya seram banget. Hah? Itu apa teman-teman? Oh, itu badut mampang teman-teman. Itu lihat teman-teman, badut mampangnya joget. Kita ke sana yuk teman-teman, lihat badut mampangnya joget. Alexis. Sorry Bang Jago, ampun Bang Jago. Teman-teman, itu di samping badut mampangnya ada Sirenhead. Dia ngapain ya? Dia ikut joget teman-teman. Seru banget jogetnya. Alexis. Sorry Bang Jago, ampun Bang Jago. Sorry Bang Jago, ampun Bang Jago. Hah? Joget Sirenheadnya lebih lincah daripada badut mampangnya. Hahaha. Alexis. Sorry Bang Jago, ampun Bang Jago. Sorry Bang Jago, ampun Bang Jago. Lucu teman-teman.
Wah, kasihan teman-teman, badut mampangnya dikejar si Renhead. Ya udah deh teman-teman, aku mau pulang. Aku takut dikejar si Renhead. Dadah!